kayak itu kan mulu dihami adong gor table manner. Jadi mulu mangan langonan nun pakai garpu. Ah, mabeda nih. Bisa pedong garpu, cucuk, pisau, alah. Aledang tabu mulu mangan mama kesong ni. Ikut tangan do langsung masuk gudang atau buntung atau kayak bistong selang mo ni. Datong dah. Erang kotor semua nih ya. Di kotor. Ah, kotor. Di. Sudah butong saya boto isodi. Di bagasan di masak. Enang mau. Ali malu memang kon itu restoran gitu. Tangarungis. Intina mo lo diaw. Pilih mak. Migoma do. Naniura do. Mang mababi panggang. Imo. Nahudok ko.